Ban but din ya kimat ki bakta ya kejat benri uhin trap ya ki Jingdawa ban Pynurlong de kisang balang naduk kisnem balala mentalami sekakan hun jeng kiriu rang ba ki ba ai ki jeng Kristian ka bapura halor kita kimat Jingdawa. Kene ke kan hun naduk ki kandiat sengi balala kalai kenduk kerpang ya kisang san pertai bapher kamtam ya kisang ki bia don lang hakan ke sorkar senrop ban pinpau ya ke Jingdawa jongki. Hadian kejeng kedua bagi nongialam jangki kato kan itali kiseng san pertai ke besen rop lang bat ke sorkar Meghalaya Democratic Alliance. Kasur Paidbah ke beri uhnyo trap hak arpu praterik unai risau arajar arpau kalali ikendu siki nongialam jang kiseng san pertai Hill State People's Democratic Party HSPDP. Hagani kesni kani ka kenhuan jang kasur Paidbah ke beri uhnyo trap kali kendu yo presiden jang kani keseng uba KP Pangyang badi secretary uba Renekton L Tongkhar. Bat kani kesni kani ka kenhuan kali keren halor kijuk kimat kiba kali keren teng bat kiwei pat kiseng san pertai hakisni kibalalet. Kimat hi bakam kongsan kilong halor ke Jingdawa ban bot den halor ki kam kaput bagi jela asam bat halor kene kamat kene ka kenhuan kala ajing mot chak sorkar bakan thau no ada ka boundary commission bat ke state committee kawai pat ka benta ka bakane ka kenhuan kale kren bat kinong elam ke HSPDP kadairu halor ke Jingjah ichamati bat ke Jingjor ke Jingshong khakhle bat ki barjela bat ban Pynurlong no igibel ki basateng jang ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ki weki mat. Haduk mentang impat i bagi dan minister ki balaki sakmat ndai siwa ke jingkular bagi ni kenduk yau chief minister jangka sarkar jela ti halor kan ni ke benta tingirung idan kendiat ka jing ajing mot hakabidai bak kan ke isu ke badang sa teng haduk menta bak kata ka boundary nibu nang ne kem ke jing kerpat ya ka sarkar bakan thau no da ka boundary commission ke bathamai bakan bu ro ya kan ni hapok ka assembly ban pas ka kum ke resolution ngidan rukum kajing ajing mot nang ni sakmat ba hakaju ka por pin thau ye ka state committee bat hakani ka state committee pin kan thop ye kini ki member ki CM jeng district council nang ta ki CM jeng ki hima ki lengdo jeng ki hima ki daloi ki wadadar ki rang ba snong bat ki sura snong jong ka to ka border area ngim kuak baki da wobrom ki IS bar jela ki siam ye karai ban pen bayu put usam Marbar season le, nak kena state committee ke bangi terang kalong bahkan baik nak season dan. Kata kalong kajing ajimot. Bat hakaju ke por ni iban menakane sa isentia ki development kisah hadu kato. Kat hadu bakila bernyaman boycott ya election. Tingi bu hang ner kum kajing kentu nak kaliang sampai ba syem ya karai daka poburom. Rai no life 4% ka bah lane ka scheme ka bakarpang syaki border area. Kat empat lak ban penbak yu put usam syem no ikan ka banta ban askim karpang no syaka border area. Kani kalong kai ke bangidan man pasat ban ajimut nang ta padangi iro kadan ka jing yakut jong ka sentral ka city sentral bala tho city sak ka sarkar misaram bat ska asam makin penbaik no yo put hapok jong ka atpui tadik juni ulber usnam arjar puai tengi bu rahane kum ka jing tu bat ka jigar pa sarkar basim ka kabu balai ka sarkar jela Meghalaya om simkun thop lah tengi ke kepat chief minister basah ban siam ni kan ka kabu bat bangin ongro ba nang ni sakmat ni kwa ba kan ni ka pui trik jong ubnai leber usnam banwan kan longro uso ubangi terang na kasur jong Paidbah ujat benreu kasih new trap ulah de psak hiat smar jar menta bat kata kalong anam lalan wat dah hak selong ke jengi kari ke bagi ju nyau bakari ke bala biang bahak par por badang kena ngakan mau sisi 4 ki unong mulai 4 ki ada kaji ki hak por badang kena akan mau dan rai haduk menta kat kum ka research ke bangi ngiyo la poi sispa kat sangut ki barjela ki balayo ya kanam pahe padeng paret kan ni kata jing herma ka berjar ha isya mati lele life 4% kila yo ya kan kerdan ka isya herma ko kilong kemi da ka buram ngebuk ke jekerpat hai kalawai jeng gajai benreo